Туғандар, ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Садықов Сейд ағабыз, Құда қаласа имплантацияны брекеттерді рассрочкаға қойып баштады. Туғандар, анан пятница күні тиш алу абсолютно 50% арзандатумен қызмат көргөзөт. Дегеле башка күндөрү кайрылсаңыздар 30% арзандатумен бардык кызматтарды сіздерге көргөзүп жардам берет. 24 saat boyu işleyten anağız. 24 saat boyu işleyt. Metro Бауманскаяда. Сүйлөп койсоңуз болот бир эки ооздон. Келиңиздер, тишиңиздер каратып кетиңиздер. Консультация рентген бесплатно. Консультация рентген бекер. Буга чейин 24 saat boyu иштеген. Чай, кофе бесплатно. Чай, кофе да бекер экен. Номерин жазып коюм тугандар. Метро Бауманскаядан чыккандан кийин эч жака баспайсыздар. Чыгасыздар, келесиздер. Метрода ушул жигиттер силерге кызмат көргөзөт. Бул агалар ушул жер иштейт экен. Ишиңиздерге ийгилик. Группадан группага таратып коесуз тугандар.